Assalamu алейкум, туғандар, достор. Бүгін сіздерге Өзгөн шаарынан салам айтабыз. Өзгөндө күн бүркөө болуп турат, күн суук. Мал базар жака жөнөп кетип атабыз. Бул Өзгөндүн жолу. Мал базарга жакындап калдык. Анан биздин комментарийге жазган, критикалап жазган, мактап жазган жана ыраазычылык билдирип жазган адамдарга, подписчиктериме баардыгына рахмат айтам. Жазып жооп бере албагандарга баарына чоң рахматымды айтам. Азыр биз сиздерге Өзгөн базарынын, мал базарын тартып беребиз. Комментарийге жазылгандай малдардын описаниясын бүгүн жакшыраак кылып айтып бергенге аракет кылам. Андыктан анда биз менен болуңуз. Биздин каналга жазылыңыз, эгер жазыла элек болсоңуз, класс басып видео менен бөлүшүңүз. Анда мал базарына жакындап калдык, баштайбыз. Базар жаа кызып калган учурда келиппиз. Адамдар пробка. Эки ургачы торпок 48,5 миң сом болуптур. Новый торпогу менен 44 миң сом болуптур. Мына байтал 45 миң сомго алыныптыр. Мына байтал 49 миң сом болуптур. Шундай ылай азыр базар. Мына 63 миң сом болуптур. Мына байтал 60 миң сом экен. Мына 70 дейт. Канчаны туган? 5 туганбы? Кавургасын көрсөң бейни кавургасын. 70 миң сом экен, кеми бар. Мына туйлuk бышты. 70 миң сом дейт. Мына 6 асыят экен, 300 миң сом дейт. Азыр жандан барып көргөзөбүз. Аркасынан көрүнүшү. Мына бышты 65 миң кеми бар дейт. Капкара деген жакшы. Мына геле болду, аттарды сынап атышат. Мына жаңасы екен, 60 миң сом. Мына 3 асы екен, улагы барат екен. Басы 180 миң сом. Мына вот 46 миң сом алынды. Эки асыят екен, 130 миң сомго сатылыптыр. Азыр бааланды. Азыр 130 миң сом болот. 150 миң сом болот экен. Булагы үйүр гарантия. Азыр минип көрүп атат мына. 4 асыят. Мына аттардын санын карагыла тугандар. Өзгөндө аябай аттар көп түшөт экен. Азыр келаткан чоң атты сурап көрөбүз, канча дейт. Мына пышты экен. Мына 500 миң сом деп ат. Мына жаңы сонун көрүнөт экен. Бийик.
Azı minip görüşet. 500 ming so'mduk atты men. Көзгөндөн көрө эле келем. %50 eкен ушул ат. 3 асы екен азыркы ат. 150 миң. Çekedeme. Жаңасы 90 миң сом суралат экен. Жана 150 миң сомдук деген алат. Үйүрү бар екен. 3 асы. Мына 4 асы ат екен 80 миң сомго бербептир. Мына көк атты. Келсе 90 миң сомго берем деп атат. Мінекей. 90 миңге берсеңер берем деп атат. 80 миң сурады мына киши. Жазга бышты екен мына ат. Мына ат 4 асы екен. 500 миң сом деп сатылып тур. Bir аттын үстүнө дагы акча кошуп бериптир. Мына алат екен. 4 асы 500 миң сом. Мына жерде bir ат соода болуп атат. Жанагы мен айткан 500 миң сомдук аттын үстүнө bir ат кошуп бериптир. Кара атты. Оңдо турган. Дагы 150 миң сом үстүнө кошуптур. Şirinkena. Ana. Attan giydim de erkek eşek. 12 ming deydi. Erkek eşek eken. Tüpa çıkarıp istersin değil mi? 65 dediniz mi? 65 kayaktı malı? Ha. Şora başat. Torpok erkek bir kaçı? Bir kaçı torpok eken 65 ming so'm. Nasıl eken? 60 kayaktı malı? Ha? 30 adır. Torpok erkek kurgaç mı? Kurgaç torpok eken 60. 30 adır malı deydi. 70 ming so'm boz uy eken. Ekini tuğan okşayt ha? Ekini tuğup İçinde yakıncı. İçinde ikincisi ha? Kayaktın malı ошондо? Бишкектин малыбы? Парада ойлар да? Кемик бар. Качан туйт? Ушулай туйбу? Тууганда сүйүнчүлөп коя? Мына буйдагы 70 миң экен. Торпоо качан тууду? Эркек бургачу торпоо. Бургачу. 70 миң сом. Каяктын малы? 30 адыр. 65 миң сом. Торпоонун жаңы тууп тура? Жаңа tutma. Канчаны тууган ой? 3. 3'tü tuğan ой экен. Торпоо ургач эркек? Ургач торпоо. Kendi Kayaktın mı alacak bu? Başladı. 30 adır. O sadece taktım. Ben taktım hani 3 günde keçe gide. 3 күндө алыш керек. Ha? Канчада атасыз bunun басы? 65. 65. Канча сүт берет экен? Süt köp. Көп пө? Süt köp. Сүтү көп экен. Торпоо ургач эркек пе? Urgaşı. Ургач торпоо. Жакшы мал экен, ha? Mal yaş buna 3. balası. 3-cü balасы экен мынакей туугандар, көрүңүздөр. 3. balası. 64 жарымга келсе бербей атат. Ay başında. Bereket olasın bana. Var. Çıkar çık oynasın. Yok. Yok. Var mı bereket? 64 жарымга сурап атат. Var böyle. Aliyas zorla koştu böyle özür. 55.500 алынып тур мына ургач торпоо менен. Жетимиш миң сомдой. Канчанчы торпоо? 3-cü balası. 70 ming so'm. Akkenin baba var bereket. Olsun bak. 65 ga. 54 ming so'mga satılıp tur. 65 деген ekan эле. Торпоо ургач экен. Кандай атасың?
55. 55. Torpaq erkek burgaçı. Burgaçı. Burgaçı torpaq 55 bin so'm deydi. Bunun bası da 55 bin so'm ekan torpaqı. Burgaçı. Mına erkek torpaq ekan. Erkek ha torpaq. Erkekler 30 bin deydi. kadına gel. Bir yaşka жақында çıkat ekan. Mına bir yaşka çıgılek torpaqlar 30'dan berbeptir. Erkek torpaq. Mına 1,5 yaş ekan. Bası qancha dodası? 35. Erkek torpaq. Mına urgaçı 1,5 yaşdagi torpaq 30 bin so'm deydi. Gel ben görmeyeceğim. Mına urgaçı torpaq ekan 1 yaşga çıgılek 20 bin so'm. Былтыркы torpaqlar ekan. Mına 1,5 yaşdagi urgaçı torpaq 23,5 bin so'mga satıldı. Mına 1 yaşga çıgılek söğüt sağıptı bardığı jayına deydi. Qancha berbe qo'ydingiz? 18 ga. Katta yoluzlar 60 bin so'mdan bo'ldi. Yoluz 65 bin so'm. 75. Mına 2 yaş buqa 48 bin so'm. 48 bin so'm deydi. 48 bin so'm. Mına 1,5 yaşda ekan. 48 bin so'm. Kimi var? Noviku 40 bin so'm o'tadi ekan. Ha? Qanchada o'tasiz? 8 başta. Qancha bosh? 8 baş. 8 bosh. Oo. He, qanchadan? 30.500'den çıkarız. 35 dan. İkisini çarpı versene bu. Ha. Qancha yoshda? 1 yaşta. 1 yaşa. 30 qancha dedingiz? Burada 30.500'den işte 35 dan tushgan. Ha. İkisini çarpı versene. 30.500'dan tushgan ekan, kelib tushishi da. İçine qo'shib bersang 8 boshda berem deb 30 bin. İçine ozmazdan qo'shib. Mana bu 62 bin so'm kami bor deydi. Ha. Taybuqa? 1 yaş ekan, 40 bin so'm deydi. Taybuqa deb qo'yib ekan. Misal үшін мына 4 тон 2 тиш 1 тиш деп қойшы өлі Tozu da mı? қозылар а 4 тон екен олар. İkisi de mi var? Аха 4 мың сомдан дейді. Çoğuru var çekin. Çoğuруға шыққан 4 мыңдан екен. Мына қойлар 6-дан екен. Ұрғашы қойлар. Қанша тиш? Былтырғы қозылар а? Qancha tish ekan? 4 tish ekan. 217. Urg'achilar ha? 217 mingga olib turibdi hozir. 4 tish qo'y. Mana echkilar buloqlari bilan 4,5 mingdan kemi bor deydi. Ikkovini bir olsam 8 ming so'mga beradi ekan. Mana qo'zlar 4 dan ekan. Bağırdığın 3800'den sattı. Erkeki de var iken, urg'achisi da var iken, qo'zilar. Buna qo'y 5,5 mingdan ekan. Urg'achi qo'ylar. 2 tish. Buna erkek tay ekan. 10 ming bo'lib tur. Bular 36 dan ekan. 2 tish deydi. Ama uydu qanchada o'tasiz? Qanchada o'tasiz? 75. Torpaq erkekmi? Urg'achimi? 75 bin deydi. Jelini cho'ng ekan qancha sut beradi? 11 litr bu.
11 litr süt berет eкен туғандар. Süt тамшылап атат. Altmış bin so'm kami var deydi. Torpoq erkek bir bocha aka? To'pog'i bocha ekan. Urg'ochi. Sening Mына yeni bala esекте 7500 ga alып beriptir. O'sha jo'g'idani olib chiqamiz. Mына жаңасы ат екен. 300 миң сом деп атыптыр. 160 миң сомға нақ келиптир, бербептир шуну. Аттарды дагы бир сыйра тартып көрөбүз сиздерге. Экасы 200 миң сом. Төрт асыят 120 миң сом дейт. Ат жакшы экен ама. Улакты сүйүүчүлөр 17-синде Шора башатта улак болот экен. Аксакалдын атына 50 миң сом бериптир. Мына bunandı 60 миң сом деп атат экен. Sen de vay. Tıyılvay ben vay al. Atayım mı size? Razı ol benim. Tıyılvay benim demişsin. Mal yedim. Bilmem. Razı. Doğru karar. Qancha oldu? Kaç oldu? 47. Siz qanchada da sunandı ekan? Budan 47 миң сомго сатылды азыр. Мына ургачы тайлар. Экөөнү 55 миң сомдон деп атат. 55 миң сом. Мына ургачы тай, бутыркы тайлар 30 миң сом дейт. Еркек тай екен 15 миң сомго сатылып тур азыр. 17 миң деп аткам. Бир кора. Мына ургачы тайлар 24төн екен. Бир кора тай. Мына ургачы тай екен 29 миң сом кеми бар дейт. Мына еркек тай екен 17 миң сом кеми бар. Мына унан 55 миң сом болуп туруп сатылып тур. Байтал екен, а? Байтал екен. Мына ургачы тайлар 25 тен. Polat. Мына ургачы тай 20 миң сомго алыныпты. 22 деп аткан экенбиз. 25 oldu. 25. 20 алыныпты. Erkekler urgaçı, erkekler 18 erkekler. Ушун эркектер 18 ба? 18 16. 14 yaram var erkekler. Энчиге алынып турушул. Мына ургачы тай экен 26. Наркысы ургачы ургачы экен 25 экен. Азыр сиздерге мал базарынын чыгып беришиндеги сатылган баларды тартабыз, канча болду. Ошолорду тартып беребиз. Мына бей 60 миң сом дейт. Мына кой козусу менен 7 миң сом болуптур. Мына быйылкы торпоктор 24-25тен келиптир, сатылыптыр, алыптыр. Мына койлор 5300дөн сатылыптыр. Ургачы койлор экен. Мына өгүз 65 миң сомго келиптир. Бука. Мына эркек тай 14,5 миң сом болуптур. Мына куначын 34 миң болуптур. Мына куначын 34,5 миң сом болуптур. Мына 47 миң болуптур.
Мынау үй торпоғы менен 40 000 сом дейді. Мынау үй бір жашқа чыгылып торпоғы менен 53,5 000 сом болып тұр. Мынау үй сатылбай қалып тұр. 45. Мал базарға келіп шығу ақысы 39 000 сомға алынып тұр. Мынау мал торпоғы менен. Мынау 106-ға сатылып тұр. Мынаке туғандар, менің сүйікті подписчиктерім, қатталушылар, жана қаттал элек туғандар. Өзгөндүн мал базарын көргөзүп бергенге азды болса аракет кылдык. Эгерде бул видео жаккан болсо класс басып комментарий калтырыңыздар. Кийинки мал базарга эмнени тарталы, мал базардан башка дагы эмнени көргүңөр келет, ошону жазсаңар болот. Видео менен бөлүшүп коюңуздар. Сиздер менен Муз ТВ канал болду. Эгерде кимде ким жер, үй, квартира жана башка сата тургандар болсо, видео рекламалап беребиз. Арзан баада. Сак саламатта калыңыздар. Мына 3,5 000 сом дейт. Экс 2 000. 2 бет 20 кой.